Mubasokano umube gwebara onyara kobago kwenekiwa sensemo ya mairi mbiri imeye kaunti ya Kisii epara enene yokorwa omochoke umbu gochibo songo aya magega ya omogendia oyomo bwegarie kanta nyara kobago ikirana angene nsemo eria ya kegati nyara kobago swa asegeta seni gyokonywa amabuta magayare kobekirwa amabuta chiringi chiribu ibere bononigo anyara kobaga gosoka na agati y'abakori emirimo asegeta seniekyo asekeria anyara kobaga kobaerera buna omonyene egari nigo abaganyete asensemo yabo barachirinda nyare kobaga gwakana chibesa ekyo shiringi chiribu ibere nonye magega ya oyomo bakori emirimo begeta seniekyo kemabuta gosoka amono mogendia oyo egari gwikirana asensemo eria yabo barachoni gatenenia egari yibono na korokia o mokori emirimo eyo omugakoyomo oyolenge ise na gutara no kuronyara kobaga komerera nganere omonyene egari chinga kibono anyara kobaga goika na gochiko kwana muno mugako yechinga kinyara kobaga kwirana onyara kobaga konyoranga omugendia ulionyara kobaga gosoka negari yes anyara kobaga koyegendia ase chimbero chigoro chinga kibono alegonchoka eko na bosyo yibwabo baracho anyara kobaga gosiria bono obosera bwa egari yo na boigo egari anyara kobaga gonchukana na gosoa asena gostumira enyomba eyemo asensemo ya mairi mbiri nonya nabo nigo abagende banyare koba bakoboligwa banyara koba bakobwatoka chimbwa echulimo lyoka seboigo egati yabamanyi bensame ya mairi mbiri banyara koba bakomobolia omugabana naboigo serikali nyara koba kwene kibuna nyare koba kobeka chipambu asenseme yo yegendete koba kwene kya eme basokano ye chiparasobwa ngoiga. Mimi naitwa Moses Odiambo kutoka Resam Energy, na ajali imefanyika hapa, imetuweka mdomo wazi kwa sababu huyu kijana alikuja akakunywa mafuta, lakini alikuwa kidogo alikuwa anakaa mlevi hivi. So akaniambia nikuje hapo Baracho nichukue pesa kwa tajiri yake, lakini all of a sudden kusimama hivi kidogo yeye akatoka na gari. So tukabidi kumfuata na pikipiki ili tuchukue ile pesa, lakini kwa bahati mbaya tukapata mpato na ajali, na hii kwa pesa nyingi, ilikuwa shilingi 2,000 peke yake. Angalia shilingi 2,000 imemgharimu maisha yake, ambayo we don't feel it good. Yes. Ile kitu ningependa kusema ni kwamba hii place yetu imekuwa hatari sana. Kule mahali gari imeingia, gari nyingine imeingia huko Chuzi. Na barabara ni pana, hii barabara yetu ni pana. Kama hapa juu kuna mahali mchanga ilichimbwa. Sasa imezuia hata hakuna mahali watu wanapita. Kama sisi comrade wa Kisii, tunaomba watuwekee Simbarati kama governor, atuwekee pumps juu itatarisha maisha ya watu wamekufa wengi sana. Watu wamekufa wengi hapa, like tunataka pumps for real. And kwa governor mkuje muangalie like barabara yetu si nzuri. Madereva wote ambayo wanaendesha lori, wanaendesha nini, sisi ni binadamu, watu wa mafuta, na tunasikia kilio cha kila mtu. Wakati unataka mafuta na una pesa, come express yourself. We have an office, unakuja unakaa chini na sisi unatuambia mimi ni mtu fulani nataka mafuta, nimelemewa kwa njia fulani, nataka kwenda Nairobi ama mahali fulani. Sisi tutakusikiliza, tutakupea mafuta. Kuliko uweke mafuta ukimbie. Angalia sasa imecost mwenzetu ambayo huenda hata labda anaweza tupa